Zaman dekabrның 19-ы Қырымышғалының 1391 күні студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Жанкойның işgalci mahkemesi Ablamid Ziyadinov ve Ayder Zekiriyevni 15 bin ruble, Rimzi Kutuzovni ise 10 bin rubleyen cezaladı. Uchida oktyabrның 14-інде olğan bir kişilik narazılıklarının iştirakçısıdır. Bugün işgalciler Tunev'in bakıp yetiştirmegen daha bir sıra mahkeme davalarına baka. Не пустили свидетелей, не было удовлетворено практически ни одно наше ходатайство. И вообще не было состава преступления, да, и сам приговор, он не обоснован. Я считаю себя невиновным. В дальнейшем мы будем обжаловать это решение, то есть подавать апелляцию. İşgalciler Kırım tatarlarını mahkemege celp etip aman 700 bin rublege cezaladı. Bir kişilik narazılıklarga çıkanlarga nisbeten mahkemeler yarı geceke kadar ötkürüldü. Kırım Birdemliğinin malumatına göre Tunev'in 65 dava bakıldı. İşgal etilgen Qırımda 65 mahkeme oturuşu aynı schema boyunca ötkürüldü. Himayecilerdeki deliller zayıf olğanı için davalarga ekspertizalar eleve etildi. Bütün yazılı şarlar bir kalemden yazılgan, bundan gayrı aman aynı şarlar olğan eken. Экспертизы были о качестве материала, которым были изготовлены самодельные плакаты, то есть муссировалась, да, мысль, она повторялась несколько раз в заключении эксперта о том, что однородные были использованы там чернила, маркеры и все остальное, при том, что понятно, что люди сами дома изготавливали и использовали то, что продается. Лингвистическая экспертиза не терпит тоже никакой критики. Октябрьнің 14-інде Qırım татарлар Бақчысарайда кечірілген тынту ve қалаулардан соң наразылықларға шыққаныда. Qırımda yollar boyuğlar biz teröriст дегілміз, Qırım татарларға қаршы репрессиялар тоқтатылсын yazılı şarlarının тура ediler. Rusiya kanunları bunun gibi aksiyalarını geçirmege ruhsat beri. Buna bakmadan bir kişilik narazılıklarının iştirakçileri mahkemege çağırılmağa başladı. Onlarını bir büyük aksiyada iştirak etkeninde kabatlaylar. Çünkü narazılıklar Yarımada'nın farklı köşelerinde aynı vakitte geçirilgenidir. İnsanlar kütlevi tedbirlerini geçirip kaydelerinin bozulmasında kabatlandı. Крым — это вообще территория репрессированная, да, в целом. И репрессии, в отличие от большой России, здесь уже носят функциональный характер. Именно по отношению к крымским татарам. Вот это очень важно подчеркнуть. Это не значит, что других не преследуют. Но крымских татар преследуют именно за то, что они крымские татары. И любой бы ставший с пикетом, так сказать, иное лицо, в Крыму даже, имел бы другие последствия для себя, несмотря на то, что тоже бы прекратили бы это мероприятие, но вряд ли бы довели до суда и административного наказания. То есть это показательная вещь. Bütün mahkemeler dekabrның 18-ine belgilendi. Himayecilerinin müracaatları sebepsiz reddetildi. Bu ise kanununu boza деп ayta cemaat korçalayıcıları. По материалу дела имеются доказательства, которые мы считаем недопустимыми, и они неотносимы. Мы заявляем ходатайство о том, чтобы они были исключены, в силу того, что они не являются доказательствами. Суды отказывают в удовлетворении данных ходатайств. Qabatlanğanlardan hiç biri saqlanmadı. 60 insan 10 bin ruble para cezasını aldı. Da 5 kişiye 15 bin ruble para cüremesi verildi. Riyana Aliyeva, Zaman, ATR. Qırımdaki bir kişilik narazılıklarının iştirakçilerinin birdemlik aksiyaları Peterburg ve Moskvada geçirildi. İnsanlar strategiya 18 aksiyası çerçevesinde çıktı. İnsanların ellerinde siyasi mahbuslarını azat etmek talapları ve Ukrayna timsalleri var idi. Strategiya 18 aksiyası ayının 18'inde Peterburg ve Moskvada geçirili. Onu Rusiyelilerge Qırımda insan haklarının bozulması hakkında tarif etmek için teşkil edilir. Стремятся дискредитировать крымско-татарский народ как экстремистов и террористов. И мы выражаем свою солидарность крымским татарам, и мы уверены, что они победят в этой борьбе.
Қырымның Юқары Рус махкемесі Бахчисарайда Хизбут Тахрирге алақасы бар деп яқыланған қырым татарларының шикаяттерін бақа. Бүгін Марлен Асанов, Сервер Зекирияев, Эрнест Аметовның ішлері бақылы. Декабрның 5-інде ишғалшілер оларға апсте тұтуыны кележек сенем артының 9-на қадар девам еттірді. Адвокатлар айтқанына көре махкемеге келгенлер салонға кіріп олды. 6 Бахчисарайлының октябрның 11-інде күтлеви тінтеулер нәтижесінде тұттылар. Ишғалшілер махкемесі эпсіні апске алды. Бүгін Бірлескен Миллетлерінің Баш Ассамблеясы Қырымдaki инсан хақлары резолюциясына рей бережектір. Весихали Хасы октябрның 14-інде Нью-Йоркта Баш Ассамблеяның 3-ші комитеті топлашуында таздықланған еді. Весиха Бірлескен Миллетлер Халқара Махкемесінің Русияге низбетен межлис ясағыны ләғу етмекве, ишғал етілген Қырымда қырымтатар жеве украинча тасил алма имкенларына темин етмек талаплары қайдетілі. Қырымтатар халқының лидерлері білдіргенне көре резолюция Қырымда олған қырымтатарларының менфаатларını құржаламақ үшін ішлеп шығарылған. Межлис темсілшілері оның ішлеп шығарылмасында иштирак етті. Бірлескен Девлетлерде бұл весиқаға қол тұтажақларына умыт етелер. Каждая вот эта резолюция, она имеет очень большое значение. Чем больше будет принято таких резолюций, тем меньше будет голосов о необходимости снятия санкций с агрессора. А эти санкции, я думаю, в конечном счете приведут к деоккупации Крыма. Русияның басқысына бақмадан Украина Қырым резолюциясының қабыл етілмесіне иреші біле. Бөле фкірні Крымсоз жемат ичебусының координаторы Тамила Ташева сеслендірді. Ақ Қорчелайжы Эминке весиханын қабыл етілмесі Украинаве ярмада ишғалінден құртарылмасы үшін бұйық емиет ташыйжақ. Російська влада, вона дуже тисне і активно проводить, в тому числі лобійську роботу таку у стінках Організації Об'єднаних Націй. Але я думаю, що все ж таки резолюція буде прийнята. Якщо говорити про результати, які вона матиме загалом, то будь-яка резолюція, яка приймається або Організацією Об'єднаних Націй, або приймається на рівні Європейського парламенту, Ради Європи, вона є дуже важливою в подальшому для того, щоб доказувати на міжнародному рівні приналежність Криму до української держави. Межлис азасы Риза Шевқиев Қырымны терк етмеге мejbur олғанына махкемеде избатлады. Киевның Печерск район махкемесі бұның себебі Русия истилясыве ишғал олды деп қарар шығарды. О халқара махкемелерде Русияның жинайетлеріні избатлайжақ дабыр делил олажақтыр. 2015 сенесі февраль айында Қырымның ишғалчы хакимиеті Риза Шевкиевні Қырымны терк етіп, Эссас Украинаға көчмеге мejbur етті. Межлис азасы Қырымда евіні ве туғанларына қалдырды. Бабасының джиназесіне бармаға біле имканы олмады. Стремились наши предки после депортации. И вот я оказался на материковой части. Мы это не можем простить и забыть. И в судебном порядке будем оспаривать вплоть до международных судов. Киевның Печерск район махкемесі Риза Шевкиев Қырымдан Русияның Украина истилясы ве ярымада ишғалінден себеп көчмеге мejbur олғанына таныды. Риза Шевкиев бұл қарар Русия ишғалінің да бір делилі ола деп білдіре. Андрей Сенченко дейкі бұның кебі шейлеріні қайд етмек пек мойым, Украинаның эсас вазифелерінден бірі Русияны ишғал еткен топрақларда бұтын япқан жинайетлері үшін жезаламақтыр. Очень важно, что мы соблюли все процедуры. То есть ни одно заседание не проходило без наличия подтверждения, что Российская Федерация уведомлена, что они получили все документы, заявления Ризы Шевкиева, так сказать, все приложения к нему и так далее. Мы дальше работаем над арестом российских активов на территории Украины и за рубежом. Андрей Сенченконың айтқанына көре, алазырда аққорчалайчылар Риза Шевкиевнің давасына бензеген да егрім даванен ұғраша. Дарина Иванютенко, Никита Проскорин, Заман, АТР. Днепро шайырында Қырым самооборонасының иштиракчысы яқаланды, оны Одессаға алып кеттілер. Махкеме оны 2 айға апске алды. Бұл ақта Қырым прокуратурасы білдіре. Алынған мәліметқа көре самооборона векілінің ады Александр Саттаров, 37 яшында. Уақиярдаки әрби қызметлерінің запт етілмесінде фаал иштирак еткен еді. Қырымның сөзде самооборонасы ярмада ишғали арфесінде пейда олып Русияге ярдым етейді. 2014 сенесі июлінің 11-інде Кремль контроль еткен Қырым парламенті бұл тешкілатына қанунлаштырды.
Визначено міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці без можливості внесення застави. Йому інкримінується порушення територіальної цілісності і недоторканності України. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. На співпрацю зі слідчими наразі він не йде. Обвинувачений приймав участь у захопленні адміністративних будівель, у тому числі військових частин та відомого аеропорту Бельбек. Він громадянин України, мешканець міста Дніпра. Бұл саатқа зұрылған соңки хаберіміз едепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм, дайыма атырылы олыңыз, небетеке еңларымызда көрішкенізге қадар сауымен қалыңыз.